Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achir tu silin sang puya India le Bangladesh sarkar in karat hohun thazok neizel theinan rampani ayo mi poimo te inmu khom gohotia vena neya Commerce and Industries Minister Dr. Ala Thanglena atel Mizoram in Paragliding Accuracy World Cup 2020 and Grand Festival nakum February tha serchi pa thlengdon ninga ne Maharashtra le Haryana Assembly in than vote cheer turin in po chana peithokhat anito Supreme Court chuan Congress chuai to senior le Union Finance Minister Louis P. Chidambaram chu INX Media eruk thu boya beila phalsak India le Bangladesh sarkar in karat hohuna thazok neizel theinan vein khana samkho pui gohotia rampani ayo mi poimo te ni mkhoma heta hian Chief Minister Puzaram Thang ayo in Commerce and Industries Minister Dr. Al Thanglena atel Dr. Al Thanglena hian thu soin India le Bangladesh rampani in thian thajela tule anin karat hohuna thazok theinana avoi khatnana stakeholders meet nei thei ani chu alom omin awani thak le ani atia Mizoram mamo te soin Mizoram chu Myanmar nen kilometer zali chuang le Bangladesh nen kilometer zathum chuang ramri in trom ani awangin ramri in sumdon tona changklung tak theinan malak chak atul tak zetani atia sarkar lai puiluk is policy noya malak mek multimodal kongpuin a paltlang na tur mun pui zo cha chho ti changkluna poimo hleya border trade chakzo kalpui ani theinan ramria khopani korpui chhole zo kho tharate integrated check post siam watte tlabunga border trade facilitation center din thuaite Indo Bangladesh ramria munli tuipui bari marpara silsuri le dui suria te border hat theinana malak thoya poimo ani ati Dr. Ala Thanglena hian in mukhomna tel India le Bangladesh ram ayo te chu Mizorama ronjina amun nge malak dan tur en ho turina som ani Nen hi o tur Indo Bangladesh stakeholders meet a hian rampan in kar abikin marchak biela malak mek tele malak zel dan tur te soi howani a Union Minister of State Ministry of Road Transport and Highways General Retired V.K. Singh Assam Chief Minister Sarbanan Sonowal Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb Patele Bangladesh Commerce Minister Tipu Munshi Advisor to the Prime Minister on Economic Affairs Bangladesh Masur Rahman Tebaka Sarkar mi poimote antelani Mizoram in Paragliding Accuracy World Cup 2020 and Grand Festival nakum February somatrangani somprok chungin serchi pathlengdona he World Cup thenturin bo sen atana organizing committee chu and chairman Purobat Romoi Roite Sports le Tourism Changtu Minister Hovin Apisa Win Khan thu khomani Purobat Romoi Roite chon he World Cup hi aphurom takzeta Mizoram in filmna lama na sataka ma alak mek line khovel pum hop in elna World Cup meu thlenthena turam chang an hu masak berchu paragliding ani atia ne taka thlenthenan theitopin tranlak angai don ani atia Mizoram tan melung poimo tak phunna tur khovel huapa Mizoram phauchwa thena hunram chang ani atibok Mizoram paragliding amateur tana chu kumsak ni puriat ni im Japan Switzerland ne Korea atangin paraglider stand hemikum October tha hian lunglele aizola test flight anneya paragliding lama tuimi ten Paul Siemin Mizoram Aerosports Association din ani nuwa he Paul member engam zatin paragliding and train chuak to ani kumsak ni somni paragliding World Cup ngana tur hi serchip khotanga kilometer sari vela hla ke tumle serchip in car tlang chipa auma he mun hi Aerosports le paragliding lamit hiam ramdanga tanga local ten voing mazat endik to in amun ma hi paragliding ne nam Asia Kumol puya athaber pol ni anga yani amun maina zer ema wangle mithanem ngai te malak nein kumsak ni sompuret khan helai mun avek hiam pre World Cup nei aloni to a ramsang sang pakwa atangin paragliders ten telani paragliding accuracy World Cup sangni somhnia hiam kovel ramsang sang atangin paragliders za sam thumle official somni vel tel thei tura ngai ni a Mizoram atangin tel thei tur license boy pui mek mi pathum an om ani MNF din cham tum somnga pariat na vein khan hun sang sanga lomani alom na pui ber MNF General Headquarters Office Aizol Mizon Hamruna MNF President Chief Minister Puzaram Thangan thu soin pathian in MNF aka ishoina saddan chu amakin alomum takzeta pathian in Mizon Nam movement ashoi dan makle ro pui taksu thangle tharte po shil zela poimo hleni atia party chen khatin voi riat voi ko emolai an party ming an thak to line MNF chon ming dang alapu velova MNF founder president Pulal Denga soi angin MNF chu MNF ani mayati chu MNF ni diktakani atia pathian tanpuin RC ayeng zol zeldon tibok Chief Minister chon SADP kalpui tan ani thu soin SADP risenalam
hoin malak na masa antana SADP healthcare duangin chungkotinin kumkhata nuai ni chin an bil theidona tuna hian economic program an tan lo dewa cho ele barle sa intodel tumin theitop an chho don ani atia dali lam an phur tana alomom hleni tibok puzoram thanga chuan Mizoram airport anei chhun chu air force ne na peturin congress sarkarin thutlukna alo siam mana an sarkar chuan thlona tumhmun nei chhun hi midang kota pek an rem telova anei tu ngein enkol ji zel an duani atia indiram khopui panhe Mizoram house te po PPP mo ta kalpuya namdang nen introm turin an notia an chu zarzarani atipoka projection khat first installment lazet asun som hlei theilo omnol nia soin chief minister chuan projection khat ti kho tlai le thil sang sang omnola ki nok boi puya boi rola ani ngailo wangin an thian zela thil then khata ero chuan ki nok takngel po an peilo ani ati MNF president chun ZPM MLA te kha ZPM a an telet telo tuna hian zo ni ta se katel an tingam to lo reng atia hetianga ZPM MLA te kumnga vel ZPM a an tel ngam lo chuan an telovin puke sabdang atem party anukai shoi don ani a kumnga hnuwa pulol do ma hian chief ministerial candidate ni le ngot tum se a harvio mai thei ati MNF headquarters in MNF Rising Day and Lomna in Koma hian pathian le ramta na marta de she rengnale suna hun manani bok MNF din champha voi somnga parina pol hian sangau MNF joint unit committee chuan sangau damdo in porfan boxa cheng sangseri zangan hlana hehunain sangau ko chunga MNF district headquarters roi tu omte block roi tu te MNF unit joint committee roi tu te joint VC roi tu te la VC member te ba ka MNF unit roi tu te antelani MLA pulol do oman chief minister puzoram thangan atui pui tak ruwa chungchang an jirchen na rochi tha tia laklu an tum chu mithiam te point chin tla ka an ngai lo department lampoin an hriat pui lo ani ati pulol do ma hian vein khan aizol press ka pa thu tharla khom te komin Mizoram sarkarin mi pui te hne na ruwa chintir atum chinhi te chu a thatok na sang le Mizoram al hotlin pui a be sem lo chante soya meitei ho point an changkan pui lem lo ati thil siam nan eng company main an man mumal lo le rohriat hlo lo tak ani thu te soim central in a recognize zinga po tel lo ati Mizoram rochi tha lak lu tura an soi po operation guidelines of national bamboo mission 2019 a chuan Mizoram chin tura thanjinga tel lo ati ya budget a mumal taka sumda ani lo thu te kum sahni sompre sahni sompoko budget central share cheng viable sompre le noi somko pali le state share cheng viable chenhil anuai som atanga mu po man ngai na shilovin ke deposita cheng viable somponga tun thlangin anda mai ni na soi pul do ma chuan MNF sarkar ma sain mau alo hlo cham pui to ti soim mau hi sarkar le chung ko tam takin alo hlo cham pui to hnu ani atia Vinas bamboo lama sum tam tak luang rin tun a hian cheng noi sang kha cham rupanga zet rul lo alo om ni na soi bok sarkarin ti takzeta mau le ruwa aboi pui don ani rau chuam Mizorama atual ro te ruwa manna fel fai taknen man tangkai dan kong zon tha ti thu pulol do ma chona soya ramdang ruwa lak luwa achi supply tu ni du wanga phili chunglova mani ram tual ro ruwa le mau te man tangkai poimo ani atibok chanchin thari all india radio aizol tanga puan ani ninga niam Maharashtra Haryana Assembly in than vote share turin po chana pe thokhat ani to a Haryana chon chief electoral officer Anurag Agarwal chuan vote china tur hian hun somnga pakoro manani thusoya Batchapura counting center dang pani siam turin election commission hena andil thuwa soibok vote chirani lai hian sarkar pe tanga viltu turatir election observer te chu anam vek dona tuna hin EVM le VVPAT te hi strong room da vek an ni a central paramilitary force and khautakin an vengani Maharashtra po in khanata na EVM le VVPAT an man noi khat sing khat sang ni zathum somni pare te CCTV vilna noya khauta ka ven himani a state sarkar chun assembly constituency headquarters a accounting center somli pare thau siamani thuan soya vote here lai hi video lo lak vek ani ang puan tongin Maharashtra le Haryana assembly thardin turin borok ralmon taknoi nimin khan state mi puiten vote an thak ani Supreme Court chun Congress roi to senior le Union Finance Minister Hlui P Chidambaram chu INX media iruk thuboi abela phalsaka P Chidambaram hi thanhi liamta khan he thuboi wang hian CBI ten anmana Justice R Banumathia kai shoi bench chuan September ni somthuma Delhi High Court in P Chidambaraman bela dilna nola thutlokna alo siam to chu Supreme Court hian nol sak thunga he bench a hian Justice S Popana le Hrishikesh Roy te po amin P Chidambaram chu cheng noi khat intiam kamna da terin bail hian phalsak ta ani tuna hian P Chidambaram hi Enforcement Directorate ko ta thu zo fi tura shen mek ani a sum chair thu boidanga Enforcement Directorate hian an kol mek ani chanchin thar cherti topnan atlang pui
India le Bangladesh sarkarin kara thohuna thazok nei zel theinan ram pani ayo omi poimo te in mu khom go hoten voina neya Commerce and Industries Minister Dr. Al Thanglen atel Mizoram in Paragliding Accuracy World Cup sangni somni le Grand Festival na kum February tha a serchi pa thlengdon ninga niam Maharashtra le Haryana Assembly in than vote cheer turin in pu chana pe thokhat ani to Supreme Court chuan Congress through to senior le Union Finance Minister Hlui P Chidambaram chu INX Media eruk thu buaya beile phalsak chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani